Jubilarni BioFach 2009. najveći međunarodni sajam organskih proizvoda održan u Nirnbergu od 19. do 22.2. ove godine slavio je 20 godina svog postojanja. BioFach 2009. oborio je sve dosadašnje rekorde u pogledu raznovrsnosti i broja organskih proizvoda. Više od 2700 izlagača i 40.000 posetilaca sa svih kontinenata još jednom je potvrdilo da je proizvodnja organske hrane jedan od najdinamičnijih i najzdravijih sektora svetske privrede. Studijska delegacija Fond Organska Srbija, uključujući profesore Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Čačku, diplomirane agronome, tehnologe, farmaceute, distributere organske hrane i novinare, takođe je posetila sajam. A na sajmu voće, povrće, mlečni proizvodi, kompoti, pekmezi, sosovi, začini, čajevi, žitarice, mahunarke, makrobiotičke kobasice i salame, med i pčelinji proizvodi, tršćani šećer nerafinisani, prirodna sladila za dijabetečare, čips od krompira i pšenice, hlebovi i peciva razna, egzotični sokovi od divljih voćaka, afričke i južnoameričke džungle, šumski plodovi Balkana, najfinije francuska i italijanska vina, bezalkoholna piva i kvas, crna čokolada iz Perua, švajcarske bombonjere, kolevke, kaputi, tkanine, boje, intimno rublje, igračke, sveske i olovke, vrhunska kozmetika čuvanih svetskih kuća, sve to, a organsko, zdravo i mnogo više moglo se videti, probati i snimiti na ovogodišnjem BioFachu. U organizaciji Ministarstva za poljoprivredu Republike Srbije, Srpske agencije za promociju investicija i izvoza SIEPA i dragocenu tehničku pomoć GTZ-a, na ovogodišnjem BioFachu Srbiju je predstavljalo 7 preduzeća sa raznovrsnim proizvodnim programom: Foodland, Lion Foods, Zadrugar, Mondi Srbija, BDM, Suncokret i Sirogojno. Pokazali su da Srbija ima šta da ponudi međunarodnom tržištu zdrave hrane. Evo šta su nam rekli. Su vaše očekivanja od ovog sajma i čemu se nadate? Kao i uvek, nadamo se najboljem. Sad, mnogo firmi ima, mnogo izlagača, mnogo posetilaca, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju trebalo bi da bude dobro. Mi smo firma koja se bavi izvozom suvog i smrznutog voća, pored toga pirea i koncentrata. Radimo preradu, imamo svoju proizvodnju, 2 hladnjače i 1 sušaru. Tako da, eto, to je ono što mi možemo da ponudimo. Pa, Sirogojno ove godine nudi malinu. Mi smo sertifikovani za proizvodnju organske maline i to je naš artikal koji ovde ove godine nudimo. I koji su vaši utisci i čemu se nadate od ovogodišnjeg BioFacha? Pa još je rano govoriti o utiscima. Tek smo na početku sajma. Svakako da BioFach je vrlo interesantan sajam i ovde će se vidjeti pokupiti bar mnogo ideja ako se i ne napravi neki posao, ali lično mislim da ćemo napraviti posao i očekujemo jedan dobar i dobre susrete sa kupcima, ali kažem mnogo novih ideja i mnogo saznanja. Naši tradicionalni izvozni aduti, smrznuto jagodičasto voće, kompoti, pekmezi i sokovi od prirodno cećenog voća i hladno ceđena ulja ostavili su tako dobar utisak na posetioce štanda Srbije da je jedan međunarodni dobavljač sasvim ozbiljno primetio kako je kvalitet naših sokova suviše visok čak i za zahtevno međunarodno tržište organske hrane. Šta izlažete ove godine na BioFachu? Kao i svake godine standardno izlažemo pečurke, u najviše suvi program, pošto ne možemo da donosimo vitrine za druge proizvode i naša očekivanja su kao i ranije godina da nađemo nove partnere, nove kupce i da ostvarimo što više kontakata poslovnih sa našim poslovnim partnerima. Drugi put smo na BioFachu. Očekujemo dosta. Očekujemo zato što se naša proizvodnja kao takva razvija, širimo se na inostrana tržišta bukvalno iz meseca u mesec i očekujemo da ćemo sad i tu neku organik priču takođe proširiti širom Evrope. A što se same potrošnje na našem tržištu tiče, ona za sada nije značajna kao što bi trebalo da bude, ali se svakako nadamo da će doći do ekspanzije u tom smislu. Mi smo 3. put na BioFachu za redom. Prvi put smo ovde bili 2007. 2008. drugi put i sad 3. put.
Za nas je ovo najvredniji sajam. Zadrugar se bavi organskim zamrznutim malinama, kupinama i šljivom i do sad su nam sajmovi bili uspešni. Vidjet ćemo. Tako da naravno uvek su nam očekivanja velika i do sad su uvek ispunjavali svoje očekivanja. Nadamo se će i ove godine. Nalazimo se ispred standa Radoslovi iz Niša. Za početak, čime se bavi vaša firma? Firma Radoslovi je iz Niša, znači mi proizvodimo organske džemove i marmelade bez šećera, bez dodatnih konzervanasa, znači organik sertifikuje nas EkoCert, znači imamo džemove od višnje, šljive i breskve i marmelade od plodova zove i od šipurka. Koji put ste na sajmu? 4. put, 2005. smo bili kao posetioci, 2006. 2007. i ove godine smo kao izlagači. Impresije, utisci? Super, kao i uvek, super organizacija, fino. Hvala najljepše. Tržištu organske hrane hronično manjkaju proizvodi. Prodaja organskih proizvoda raste po neverovatnoj stopi od blizu 25% godišnje, više nego i u jednoj i drugoj privrednoj grani. Sve što se proizvede, proda se. Tako, na primer, pšenica koju u Srbiji organski proizvođači prodaju po 20 dinara, nemački farmeri, u zavisnosti od vrste, prodaju i do 1,5 evra ili čak 150 dinara za kilogram. Sirogojno od ukupnog prihoda 97% ostvaruje od izvoza. Dakle, mi smo potpuno izvozno orijentisana firma, izvozimo u sve zemlje širom sveta, počevši od Japana, Amerike, Kanade, do evropskih svih zemalja, naročito od severne Evrope, gde je Švedska, Norveška, Finska. U nekim oblastima, poput proizvodnje jagodičastog voća, malina i kupina, na primer, Srbija je svetski lider. Formiranjem novih malinjaka i kupinjaka uvećao bi se već osiguran plasman na zahtevno američko i evropsko tržište, povećala zaposlenost i zarada. Lekovito, začinsko i aromatično bilje, eterska ulja i prirodni kozmetički proizvodi na bazi organskih sirovina posebna su priča. Proizvodnja organske kozmetike danas je apsolutni hit u svetu mode i lepote i domaće firme bi se uz odličnu sirovinsku bazu koju posjedujemo mogle brzo revitalizovati i izbiti u sam vrh svetske industrije lepote. Prelaskom agrara u Srbiji na organsku proizvodnju dobili bismo s jedne strane znatno zdraviju naciju, a s druge snažnu poljoprivredu koja bi bila glavni pokretač celokupne privrede. Šta o tome kaže profesor dr. Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije. Nalazimo se na nacionalnom štandu Srbije u Nürnbergu na 20. jubilarnom biofahu, sajmu organske poljoprivrede i organskih proizvoda. Sa nama je gospođa Mirjana Milošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije. Gospođo Milošević, što naša država radi za unapređenje i razvoj organske poljoprivrede? Praktično, ministarstvo ove godine preduzelo prve ozbiljne korake na unapređenju organske proizvodnje u Srbiji. Prvo time što je odvojila sredstva, odvojila je 30 miliona dinara koja će preko uredbe biti podeljena poljoprivrednim proizvođačima koji se bave organskom proizvodnjom, kako podrška po jedinici površine, po grlu stoke, tako i za nabavku sitne mehanizacije specifične za organsku proizvodnju, zatim posebnu podršku za proizvodnju semena, koga znamo da nema dovoljno u Srbiji. Zatim tu je i ono što je veoma važno, a to je edukacija, znači da našim poljoprivrednim proizvođačima i potencijalnim poljoprivrednim proizvođačima, a i onima koji su odustali od organske proizvodnje, da vratimo veru, da kažemo, da ih obučimo, da im objasnimo da će zaista država ovoga puta stati iza njih i da će ih podržati u njihovim naporima. Prvo što je ministarstvo uradilo, osim toga što je odvojilo sredstva za uredbe, je to da je formiralo savet od 5 ljudi koji će se sastajati jednomesečno i koji će nam prenositi probleme koji se nalaze u organskoj proizvodnji i naravno taj savet će pokušati da da predloge za rešavanje ovih problema.
Imali smo sastanke sa sertifikacionim kućama, imali smo sastanke sa predstavnicima većim proizvođačima, predstavnicima većih proizvođača i prerađivača organske hrane u Srbiji i mislimo da to sve objedinimo kroz udruženje organskih proizvođača na nivou Srbije. To je, mislim, ovako prilično veliki, obiman plan sa puno poslova koje treba uraditi, ali nadamo se da će ove naše aktivnosti biti završene, ukoliko ne u toku ove godine, ono u toku sledeće godine i da ćemo uspeti da u naredne 3 godine povećamo površine pod organskom proizvodnjom od nekih 1%, koliko imamo sada, na 3%. Mislim da je to neki realan cilj. Naravno, opet kažem, uz pomoć svih onih koji su uključeni u organsku proizvodnju. Kakav je vaš utisak o biofahu i gde smo mi kao zemlja u odnosu na ostatak Evrope? Što se tiče ostatka Evrope, mi imamo iste prirodne mogućnosti za proizvodnju organske hrane kao i sve ostale zemlje u Evropi, međutim ono što nama nedostaje to je znanje i to je organizovanost i upravo je to na čemu mi radimo. Imamo zaista ljudi za ugled koji su mnogo sredstava, mnogo znanja uložili za proizvodnju i za preradu organskih proizvoda. Ima oni koji su se prepoznaju na međunarodnom tržištu, kao što je Foodland, kao što je Selenča, kao što su neki drugi proizvođači, ne mnogi, nego samo neki proizvođači u Srbiji, ali moramo raditi da takvih proizvođača i prerađivača imamo što više, a to znači edukacija, edukacija i edukacija. Po svojim prirodnim resursima, Srbija ima idealne uslove za organsku proizvodnju, zdravu, plodnu zemlju, veliko iskustvo u konvencionalnoj proizvodnji i brojne potencijalne potrošače svesne prednosti zdravije, hemijski netretirane hrane. Poželimo da ove Bogom dane prednosti iskoristimo za dobro ne samo ove, već i svih budućih generacija.